umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokerio y'abayibuli. Waja mambi ya tata. Ome tanti aga kila mamisi mbutuko. Ndio iteras kwanza mako beres. Anti aga kila mamisi mbutuko agatenya tiche igwete na tati ngonyo ikasa mamu nturo te imnyoko morore. Na untura igo na abu kila nachi. Nakinya tiche ndere. Ini wete baba nende kuba kile kyanjakire. Ege kuba. Igo kumanisha nechiga singe kware kokora. Taigasi ale okora nyinge ne amarioga yaerete lakini wona akiro munyagitari esimi nkwana ndiko yawe. Aya amarioga kere ike ntumete na okore gasi nyinge na lie kubagie kumuimuka. Aya amarioga yaerete na nda ebete gukwana. Tanga na letere tu amarioga ndere kunyi. Kiane ba mami stay na mutiga igabwate stress sana ikege kwa rwari. Sage ningonde tarara amarioga te wakiro munyagitari ngonde tarara ingukanyekanga. Aigona kiogende terero ni kwabuka. Kunya ninyuwete bubake lakini ngorete runda mariogo. Usitwenda simami. Ya sagi ningwandara uya mariogo. Nende ngenda simama nenda stress ndengo mo. Tiga sagi nende tera mariogo. Aya komole tera na mariogo anyu elinde agabia. Mariogo mate na rokirege tunara komo sustain elinda abia. Ishida entonye maite. Nchintali gukora agabu no moibori. Mogus. Aya ngokora aga taisai. Ndagera ntali kuba. Nchintana kuba aga. Ngutigana nyetigana ngatigambe tiganere. Mogusu. Mogusu. Mogusu gaki. Ndaya mama. Wenza muri mama marembe. Natigire ndino. Mogusu. Eliseri mohigana ndonzoki. Nako sete nako astenga bere. Kimako ngere mechando hii. Taliaye, talike muntu. Kaki muta wanja monchoreri. Nyasa onangi gose nako goserete. Wa, kaki oro ibororo. Ndaindongi. Reta murugi reta moibi. Reta baya baseseni. Kincha abana batago sesenari gwa. Nyasa na goserete gosenje. Nagosi. Mama nagosi. Mama. Nagosi sana. Teringe nanchite kuibengo kirigaki. Saitani ongeta matemo. Saitani okamwari bagaka kutawara.
Agitari uwanja kuiba ibintu by'omuntu. Enenyorete. Kuna ndu wakwandire ngango yani nenko kayagereta gasamba. Kuri nago sekire sana. Natigire ogwiti mama. Amaene natigire ogwiti. Nandonye nokobua. Nyendia bese yatuka. Itongire skulu. Some mbwe kana mogo tumitu. Basando ngimoke no pikipiki yeron. Nitenge ndiga na bongo ya kwanya na ninja. Magus. Niteke mdongo chake. Ai mami na bata. Niteke nditogo kore togo kiri. Tatagara togo na bata kiri. Gara tatabi. Kindi gesti na bata tatabi. Beka tokore tumekia basana. Na taba to monte to kumita ga chitanya rebes. To wana ni. Kwanza sanga pia kutebia gocha. Anta after 10 minutes ikire. Nje na bante wile. Kwanza oyo. Ndoto mwike. Madam mtamacha. Ngere bona mangana inga kia. Umete madam. Kuko mugambi umete mulitara. Ende iga kwaro chenda ari mulitoga gusende. Ari mulitopi. Nonche nkumeti na kiotarate abatokoreba. Yani ari mulitopi. Tiga ko nganya. Sasa karati ka madam. Nana batondo kunyabeta. Sana ye kanyora nsage no korete sa. Ikikia sagi ni nakanyora. Nakikio. Nakewoni. Nakikio. Tokanyeta airorera magosa yo todinere. Kasa matana mago. Karati ka takora ngiri bono tutebi na kitokora. Watebite way forward. Siromete ntu tunakwaminya. Ya tuyaba mutebe na kitokora. Na kitoko dine kasaganya. Igisage ni kia sagi ni karage tiga nakewoni. Tokuma kiroreire. Mako batinga kitokora. Nani Ntori go kirimono. Turakirire ndetanyore bintu byaserekire. Usotete bintu bisereki. Bona nde tasanare nko baira toradie na mukabu mugana. Ulitobu mburi koba Nabo igo madam. Ndito kwanjira. na mwiri. Na rawa ntoko ashkurikira kwa sai. Mwana tayo kanyo. Madam ekitarigente kine kyokumereti. Onye nesi munkware gwaka tokorani. Bona gisa nakina achira bono. Nakina achira babange. Oye. Maka chize je para yana. Inje ke. Tunaitinga mingi. Oyan. Ibintu mbiro kwambise bike lakini igento buna stress ose birangalie binge. Ikine gento takire kwante. Ata ijenisi. Ishida ningi. Naro tutendo togitembe sana. Ndoto ye usikaina na mama. Ona ndoto yaringeire. Wamwachite tauni na mama buya. Mugatara mugakora shopping buya tauni. Ona ukamwa kumuira muchi gutara korore minyama. Kero moi kororo. Asindiga mama gakonya gwaka chibi chaiga. Esimbe karu from nowhere. Kero simbe yachete ya gutaka gutama ekamutumire ekamugwata ekamuruma. Ekamuita igo. Ona eri yogocha korora ngobe simba ya mbwatiri yogo komnyaka gotema naye. Usonya ariko mokonya already yakire kumukora. Insali. Ekamukora igo. Na bano ryo kupambana na tete gukuruma. Ngatoboka nganyora mburi gende. Mama era bona bakwitiga sendote. Ndikiya nchandire sana umuti. Oyan. Njo kora tere birengerie ubwobo bone nase nkora yange.
nachire. Nyanchama. Pero na ko rangeri ngyo kireta ban. Wah. Ngana kiwat ngoko geran. Ngiye bono igweto ko gamba nkieke. Wah. Kolkwanga ngeke kombere kira koluke mambitore isene karo. Bono ko rangeri bakakata to kirete. Wah. Ngikwale konga. Nabo kwa rema ngana abayo. Okorangeri gokire tumanye ko mwengi nare koko. Pero kondangeri ngyo konga. Ngibono biterete. Koromambio ko nyagweta gesono ngo korangeri ole gesono ngyo kori gesono. Ekwabere ritimbo. Tengonyo. Ngonyo gerero. Ndeminjira kibono ngo kwogera nakire. Ngeresa. Oni ngyo kondangeri yake ne pakeke nyoro kemente bana iganyanja mu korangeri. Gabono tin korangeri ngo boli nkieke. Nyomonyo ro mwana umuro kinyanja mago. Ngabono bite tole gesono nayo kumeti bono ole gesono kire torro ngo korangeri. Okaita mangana na bako be nyona abantu bagendere okaita no bako korai. Wene numbori kwa kana pi. Bwanya ko akana. Igente ketanga ni gukabwa choke nyoye nyomba nali mura igwane no musacho. Igento kiya kabere. Oikonse kenjeti boni gana abantu abanene tole. Janinza ko komandi ngakoleka mbora na nuro chikerekia okolekereke bogeti. Ngote bintu ne abana bo. Ingi bono ndo ko kirera. Nyabeta. Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. Nachandikire amaja ari mwane aichire ngusaba serikali yankonye abane bangaire njara yabaitire amaja agaste kobusi koruso ko chigoro gaki akogenderaiga tari gotoita serikali kamuranje tonganye nekerero kyabamenyi banyamyobo tumagaga yogwakwa nembura kuira abantu barakoze bagenderede ngaba nabono ko eteti abantu igenteke mukura amasimbarati okwagakira umuntu umutaka inyumba y'uguru y'ubunyasi umubikarigena ari ngo kwakorera isito abwitutu egati yabamenyi ko rwase county ya Nyamira ko gikeria chingwa na cyo mugavana obona kumuganya ko bakorera amagendero. Serikali imeweka mipango ya kutosha kuhakikisha ya kwamba barabara zote zimelegezwa na kila Mkenya alio hatarini kwa sababu ya hii maji amepata chakula na madawa ya kutosha. Serikali kwenekie mirobere isaine yo kubwato kobokonyi bwendagira na mariogo go cyasa abantu bali bakiro no mucando bwembura. Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. Nyabeta. Umete na Maria lakini mama umete na abamineti sana. Ike yanko nyamu kumurenda nyati na ndi mumete bunarwa toboko mubwaye. Kono na ndi kerare mama ko mwachi gasi nyinge ga Kisii. Mate nyati chibunarega ati chino monto monene. Na enere na bago kwereza. Gastei ya gukora ire endito ni mokaneti. Ta koimoka tingo moimokisa imwiro mugondo. Gose moimukinchi komo tochikungungi komo tweka jinsi ya gare tere chiom. Yaya ega sinya tichia kore no gosipichanga chiae. Maybe na ko abusaisika na usibie bintu. Na ndi mumete pinere twigente nero reri soria itokagari. Nere mama kenga bwate nero moneno ito nero mutangi. Yana westeiri anti akesimyo oteima mama ote atiganyiche ekeikonya na ticha ko bakonya ninkora bakongumbuyi. Nchenerure pina bomunyara kokora. Iga ya digitali iga aso kore egento gete etakeire el placement yae una bona arwalete. Intu una tolega na utokonyara gukora kire egento
nyatichi na ikaransa nabo mama no ene na wongo mo request ya musabusa ryo nyene chianga chia ikararu ari ebintu buna kuruga gusikwa busa no ninjira wongo busa na kuruga igo bono tari na ogocha eline na nyatichi aratimuka nyatichi na bagutimuka na bakuta iyo lakini abanya gwacha na boko beraga tari nga gwacha ocha ko kolega si nyatichi ao karako ya ya lo omwana ominta na etil na mange bubi oitira mangana mange ne bako morosi ge mechanda etil ande ne ro mwane ne ndi to mwansite ne mama no mitene ransite akingo kaneli na ki iga nyatichi no mugori no akaransta tari gukora gento kiriye como stress mono egento na gote yara kore ni chigasi chingus nande ni mukane tie gasi yo gukore gasi yanko eguri igo bona no ena antira boko moeresa omoeresa ke gento erinda understand egento kiare ngo muchando nyatichi akore ta marioga amatukabere maega tarate bagurirwa marioga maite tingo chiko monitor chiko mayana kiko sa marioga ya eri erenero ko nyunero gotebana ki amarioga na saikeiri a erire akini kimomenyeta muga kingo kumobori nyatichi marioga ere ngati keni numo bwene irumo manyi nyatichi ma bobi ko menaro bwe gote amarioga eri ya nyatichi gaiga na ari furi umaite wako na mangana ya skuru moyo no igo buya sana abu no ibirengera byane byarenge lakini bona ande kero honde binga gose pigipigi ande kwa kwasiro moyo na abange isiko ga babwate chipigipi lakini abande barabasari abande barabaya bona nyise ko kugorre pigipigi tingo manya ochikabe gurupu yabali ababe so ochikabe gurupu yabali abaya chipigipigi cyakonyira abange abande bagorira amarimo gwetera chipigipigi abande obogima bwabo bwachenjire wetera chipigipigi lakini muguswa no mwana omoke tingo chikugwanjira ogenda se pigipigi chinga kiko chiraike naboko yerundi asebono ike igonta getai okorei ndetenta emechuchi ndage toirane sukuru ogenda bono none polytechnic ndage togenda goso chigas cha maboko na chichibwate chibesa ase chinga kiechi abange mbaro basomete bakagira chweti batabwati chigas abande basote chigas cyo babundi chigas cha maboko nyasao baseseniri bagenda reire noboyo bono ndage togenda ario soye gasi ya maboko osana no bochweli kende yonzi kelikera ali ase polytechnic kaichere gasi gocha kogokonya mabaka ya onya sago seseni oso ali aso babundi ogendere no boyo ekera nayo chakobe yani ochakobe tayengi ya mino kage kona omwana omumure bwikambwate igo bwikante emechuchi ndorenga nago somire naye lisoriana naye mambia yani kerege chinga chinguru chiangaraire ngotige kora sa maboko kore buya ngakimoko magandi ako nawe komada ade mwe ko evire muna somo ntorito to makungoli mutaka ni buna tutabati ngera ko tabati mechande ndense ko konyora kwa mwakiresi nenda akora bonene nse to achiete iga amangana ali akaera umukungule mutanganya ka unachua oyo mede tari gotangeki oyo tari gotangeki nende muri topi mune madam yane tingwancha pi oyo bono iga tintunya kwenda muswati oli entonkera ngete ngiri serretu ekinega eli moti kona ayo mete no musani one nende tinko kani montata changa na sole eli mo ina na bogi mabwa ko bara butimo tageti abana tebiga muni wete eli moti eli kwanda mate omontara gera becha gara mulese buna tutwara matanga mambi tugo kureke mambi nende gento ka omocha matanga ayo turungulie siringi 10 nabo igo ntamoche tena kitokora ayeli moti ni mbwati ntigara mangana indirina nabo igo manda ndete moni gwere amangana ngakia gendrete kwase aya Nyabeta na tete kuigwere inyi gwere mukwati buna ngakia koragera ngakia pachanga yali ranchinga kerege ndo mwa ngeri pot nabo igo madam maigwete
Mubisoma ete. Mubisa wana mangana ayarika. Ntete bono ngende mubike byonyo buli mubuli bwako charugoro. Ala tachibese mbae turagire. Ebesa nero. Ebesa nero. Kira igo. Bono ngakira ngesti esimonge ripoti rya yondo. Monge ripoti rya yondo nga Nyabeta. Inare gasina bere mo kole wiki ye mucho mo ngakira monte ngake. Nchibe ko manyane ngoboete. Ande nyora ni mama bona mama utigeste mato yoro mama oyo toiborete before atarasira. Nyora na arote ten mama ugure gesima ine. Wiki tereti mama agasira. Na bona uroche na arote renga esimba ya mabwatire. Ona yani mbwato go bageto mu sana sana. Oyan. Na ngo teibo tambe nga. Amangana ande bunayo amangana yendoto. Watigira Nyasaye. Ine ndoto tu buna ndoto kinde mundu ra arotenga kwa gurense. Ne ndoto tu lakini ngencho ngoboete nyenda yani ratambe sana. Yani nguna kuya ko sister irigete. Ona tiona otwaro ubwoba. Yona otwaro ubwoba ine ndoto. Abantu bali korota. Korota bali lakini to next time chimba te chingo chinarota nchi. Chirigo chiakorera sagia. Na kibono ro chitokora. Ana reng na temire korenge ripake gasi na atigatindiko chi. Bongo bwane mburi uye iganda ende nkora gasi. Ata atiganda bari skola iganda. Lakini mamo minene ntwagambite nere igora. Mbiyari. Ande imbiyari. Bagendrete murobiri bagona koroberia. Mama tangaria. Kwa mwaka irisi mbona mama. Tinda mwakira ngiunga na kia. Akire ngulu na kia gende. Hano wesumbu amanyesi. Njegenda karo ngene te Nyasaye na ki. Mao minombi yara sare gutwa kwane tenere marogoba. Tenere na monganye tene ki. Ngonga kirare. Ante vinga iba ikiri meroberi nyongo chapanda matanga ngene. Lakini umuligi mapema. Oyo ngana kia gende. Tekora njibuna ndike sai. Maragwa bandengi ntwakwa nitamangana yonsi bitoka kora kuruka abo tukasieke esabu eju. Mombasa njare kunyarika nogende. Ebati yao okuganya. Senyenjo musomba nero gutigara kanya okora kibazo. Musomba. No musombole. Otanzi beli yanga. Brama moko konya ga yankora njiji yanga cyane yankora ndari ne. Mukire tayo cyakonye mama. Mukire no mete ni nyoya Nyasaye ngige kogera kwiraniria amasaba makire. Mukere gento getanga ni bwenenu tabugati. Tabugati ni ngokonyo kwa busenyomba ebintu ni ngogo chose. Obutali bwenenu. Tayinze. Obutali bwenenu. Ingi anya okora kyamana nyomba. Egento gyakabere. Ingi mukira anya okora kyamana nyomba. Ingi anya okora kyamana nyomba tore togerire tubuki twetogeri tote mukiro okorire. Nanyanja mo kubuka kira rituko. Amante na kya kwa busana kya goswari kona kebintu bigosibigu. Onyago swa no mo ndokori gichinyeni. Onyago swa. Erabo katebe narangeri butaoni. Musondi gaboka gatengo endari mumbasa mama kamwanjira. Inki njekera ngo chigosoka mama taiko nganjira. Obo chai mubwate nyomba arubu chai mubwate. Igabona Mombasa igwetogena. Nenje no nywete. Njogo chikoriyo rase. Rase unerate teka. Asi kimbara neli ruba ligeta. Akwanya ko ikaranza uri kenya neli rube. Osotora angelinje na mama na mokeira. Inki. Ngonza ndore karantigana. Ono obere tikero mondo. Ma tanya chama. Njogwe sona ni mangana. Nditinde sona ni mangana. Tigaba nongo tekururere ngento gwente kumanya. Eliberere lyo bwate ne lyo molero litigepi. Omoro no ibwa mangaseti. Iwo gwoka na ndori makegima. Aje te onye koberoroka iga. Nganki mokera akonyete nyomba agaiga. Mbora etukie tali arwa sabe so karosire etukie. Nole smart kanyone yange osoka itabono kia ya chitebe kire bagime. Kimanje dinero yegorete. Binto binde mbiri konya gukwanira umunebi bono okogera kwanya gotebi gose no tigo muno. Onye kimotete tuigwane bono agende wiki ya machine ngende gose ngende mbero. Gose to cut the story short. Onjomba tse ngende ndenda yare mwana. Mbuyo gokwana nditinda okani
Osinyo mama aise kuigwa mangana itako gukana. Ono igente tanga nimo inkyo gochikorio. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusii. Chingia na ndeo mwanchu murira ribegeta seni kya Ndizi TV ekerogenderete kwego kya kubwatia miroberio yonsi eritkoria rero tukwarigania asenchire wikirano nyarakobo gusanga amona intwe emanye Jumatatu chinsani sato chiabona mugoroba to kwarigana to kumanyana raya to kwariganerete asenchira ere yo wikirano na mange anyariko bakorekana kurwa kieto wikira chinga kibune chira kiritanga ni piti katonyore asenchire obwenge na chande kire amaja ari muane aichire ngo sabe serikali yankonye abane bangaite bangaire njara yabaitire amaja agaste kubusi koruso ko chigoro gaki akogenderaiga tari ko toita serikali kamuranje to nganye nekerero kyabamenyi banyamyobo tu magagayo gwakwa nembura kuira abantu birakozeke bagenderete gaba nabono ko eteti abantu igenteke mukura amasimba rat okwagachira umuntu umutaka inyumba y'uguru y'ubunyasi umubikarigena ari ngo kwakorera isito abwitutu egati abamenyi ko rwase county ya Nyamira ko gikeria chingwa na cyo mugavana obona kumuganya ko bakorera amagendero Serikali imeweka mipango ya kutosha kuhakikisha ya kwamba barabara zote zimelegezwa na kila Mkenya alio hatarini kwa sababu ya hii maji amepata chakula na madawa ya kutosha. Serikali kwenekie mirobere isaine yo kubwato kobokonyi bwendagira na mariogo go cyasa abantu bali bakiro no mucando bwembura. Aya mnaenda mange to kwarigana to kumanya senchira ere yo wikirano asensemo ya Facebook tonyarwetera Ndizi TV News Digital. YouTube na bako tobwa tubuna Ndizi TV News na bwetera se website yetu ya www.ndizitv.net. Rietria ne Evelyn Osere kero to kubwatirana na Petra Mukira soko ene kya chipicha ne ryogi cha wikire. Riana Josephat Amisi Joshua Utane to kubwatana ere kwetera se umuntu wemanyererio. Emanye Jumatatu chinsa isato togo chaka senchira ya bene korwase county ya Kisii awase abamenyi korwase se location ya Itumbe babere baweso kiana kurera okubora ko burendi ase chinsemecho na yaniga gocha magega yabakagerwa bo bwebiwosaga na enkeye mu tubugokira rero nakoiba ebinto
abakagerwa abo abare abasai babere nigo banyara ko bawiki wase getase ni kebanyimbe gya itumba se boigo bakagerwa wiki wase kigambero litko liange no nyara bonigo bomenye obanyara ko bakoborie serikali kwenekia munanyare ko begotinya ekerengo kyo burendia sensemeyo anane chinga kichabo tuko nigesemo yo burendi yaenekirie obotuki bwa chakiwe magaya bakegurwa bande ugotama abataikereti gose bataikereri nako bwatu murikeito Julie Kerbo norboti urwaso bwagare engana yo burendi obobe yabiro muchando monene ase abantu aya go chamayega y'abana babere babwatetwe n'abandi bagaika gotama aso ogosomo choyomo ensemo ya Nyamatera bumesichi itumbe location Sameta sub county na koiba ebintu bya nyomba asamali tanguru kwezi na kwamboka amwana abayi na baje botuko bakabuno murango ntoba maiti ngambara bya barakini bona abantu nabo babanyorete bagaika bakonye ibintu umurango nabo babunetega bayigolete eburi ebabunete ebinde twabinyorije ebinde ndiratoka etibi moito bayo bakonya babangire babogori bayire marangeri dubete iyo etibi eyo teyo bono abayi abo nabo bale police abasikari babasuye tororo nebintu binde nobi etibi emesa eufa noere kerekema bono gake nabo tokumekinga aki abayi byabo ngakibaba so ekenyora kinende mbaika gotoka ase bari kwende ko obise ebintebi Maria tanguru kondi Nyabeta gamwa muspate mtondo na panyarte bontiga ga korendo mochi jende ne tomo abona imo kengamba kamate ukwanye familia ne on tinyare tikurara kuwara roga ona bayi na baje te bakaire bintu ya muskum tubyase nigo abamurabu babwatetwe na koirwa bisi abanyanyimbo baitumbe asibaganyete gotegerera ikigambiro ritkoria mambia boigo omonyane nyumba anyara goteba tare ngororo na korigereria ebibibire na gosaba egetambokero ase abasaria batete uniform na bachare nyumba cyo musikari ebabo golti bakai ara na ke twesi lero bona mambi asanali ngedingoma na tebunge binte nyumba bayimba te bakabuna mwana mintona era kanyenti yale ndebinto lakini bona era sinja tara ira kaendanga baba banya kucha butuko babu na chenge sana lakini batokire mbale itumbe police station pasikali mbaga ndata ko bashugurikia elpoti banga keresi sana ne chabutuko di mambi bona yana muskum ntonga kera esim bona mambi kernari nge kamwa ante yebinto ndibire ko itumbe gandango bicheki nabona tena nyore kemaene ebinto nabo virus rinyo waigo gokwana no sub county police commando gucha asesimi ni gateba obuibye kerembura egotwa boichoire aseba gochigokora obotuki na kubwata abande. Kwa majina naitwa Christina Maya, sub county police commander Fucha, ambaye kwa saa hii anasimamia Sameta sub county. Nataka kuonya wahalifu wote ambao wanafikiria watachukua hii wakati wa mvua kufanya uhalifu, kuwa sheria itawapata mahali popote wako. Kwa sababu mmoja ya mhusika ambaye ameshikwa Sameta alishikwa hapo awali na hapo nje kwa bond na amekuja kufanya uhalifu mwingine. Ndio sababu nawaonya wale wote ambao wanafanya uhalifu kuwa sisi polisi hatutalala. Tutawatafuta kwa udi na umba, tuwashike na tuwapeleke korokoroni. Ndagani serikali ebwatie mukige tambokero eri abaiga batamete nande bagenderere kubwati abaiga batamete babareta ase bari egere bintu byane bitoke byose. Ingoripoteria egetaseni kia Ndizi TV kwa chinsema chia Sameta sub county ninche Julie Kerubo.
Biamono omoriki oito Julia Kerubaso orobotu rwa century oboi kiranto tigarete ime county goseto gosoka kutoike ime county Nyamira se abamenyi kurwa se county iyo ya Nyamira banyareko bagweso kiena komomochi omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati ani gachire magega ya abagavana babere omugavana we county ya Nyamira nabo igoyo Kisii goikirana asomwega bwa matanga asomugavana Paul Simbarati anyata kobaga koimoka na gotebanganere omonogari Gusii. Ningano mugavana we county ya Nyamira Amos Kimwe Munyaribo abetega kwiraniria egentega tiaba menyabo babeire bakogikeria anene ase bamuganirie abeka gusaba okwabira nabo igo gotuguterare chingwana cyaye. Omoriki wito kure county ya Nyamira job mangi na mange igore robotirwa. Na baba, wacha nikwambie mimi ndio msemaji rasmi wa Gusii. Engane umugavana we county ya Kisii Simba Arati goteba bunanere omonogeri bwa Gusii nigo yaberege koreta liberera rinene asigati abarai babere bakumukania no mugavana we county ya Nyamira Amos Nyaribo asabeteka gukwana ase amatanga yokomwenia oyo kabeire mubunge omokoro West Mugirango Benson Kegoro ensemo yamenyenya egotoka ewodi ya Nyansiongo ebunge ya Borabu na goteba buna Simba Arati tarachoro koba omonogeri bwa Gusii. Mzee wa nguvu, mtatusaidia kuhakikisha tumemaliza safari. Na unasema hiyo ni unaongea na bibi yako huko Oigomo bunge okututuma saba Cliff Ombanegi Sairo ekerwa bwate omoyega omonene bwe kyama kya ODM asegeti kyoboroso kya Nyamira ewiki ya eta na beteka kumukani omugavana we county ya Kisii unatara chorokoba omonogeri bwa Gusii. Simba tokoni chorete ugateba nayo spokesman yo Gusii ondeta yoga chorete asigati abamenyi be county ya Nyamira bamomochiri omugavana we county ya Kisii ase chinkwana chiaye na goteba guikira bono mbarachora omukwani bwa Gusii enkwana eria Simba Arati aguchaga igachake goteba nganero omukwaniri Gusii tarachorwa liria ntu abwate nyachae olengo murayi Gusii bagacha bakaruororo omurayi olenge boniga Gusii yale ngorukwa Fred Daktari Matiang'i bono yondo ugenderete kubwatira acting Ezekiel Machogunero acting bo tibuna kwanete naboranyora atebete kulingana nebirengeri byao byaye guikale ko egu time I explain na ingomo chorete ko bomonogeri bwa asiba musaba gusika omugavana we county ya Nyamira ekiagera nere omurayi babete bagochora omugaka Nyaribo nere taya nere bwenete gusiku nere omonogeri bwa Gusii egabana ya Busongo Simba Arati aske Nyaribo asikwe mondo ta konyokorwe county yaye chokonyoko sali amangano omugaka Nyaribo ndocho mugaka Nyaribo mbuyale sebate babuna teribuya asabarai kuiranirania asenchira buneyo ase amatanga kulende nerebuya babagoteberania asenchira ere endonge kabangina masikani ekermo kore ebinto byeno buna abagaka ekermo kwandegeti kurwana kore ebinto byeno ekermo gakari kuragira asimo kuragira kore ebinto byeno tagutacha abana tagutacha abangina egento tutagete ana Gusii turabanta abamo tukabwati chamyende gotebanga Gusii mbali babusongo Gusii mbali banyamira twensira Gusii igege tutubwerete ko batugutwara nobomo uno ngurako boy kumatenyo ndi yali kubwati ngano ene kidini abantu babagekana batebanga tulikie yensi banere gore abarai baito babwenta gutwara obomo kero yo makwanire ngana abere bune ga tereria keiga barangira nikando bakwana babwenereti gukwanira na saba na inchi korutera namangana atabwenereti korwa se county Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi Miamano moriketo job mangi asorboti ururikira nukurwa se county ya Nyamira umwanchu murigere yabo negati abamenyi bali abakomo mochia omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati korende gati abamenyi na inde kurwa se county ya Nyamira ningona baraba bagusanga ekerengerere kyabo kubwatikana nengane yo ase bakugikeria enkwana yaye omugavana we county ya Nyamira Amos Kimwe Munyaribo bakwana amone chinyumba choburale nigo bamenyi abo igo banyaleko bakomotogia Paul Simbarati kubwatikana 20
anyarire ko bagakobeka rikwene kibuno nyarire ko bagwikirania amagendero tari county ya Kisii okana ko gutambuka wikira ime county ya Nyamira nigo bamuganirie nyaribo gusaba okwabera nabo igo gutuguterare amanganayo asibo igo bamuganirie abega kubakorera amagendero umuriki oito Brighton Makori na nyara ko bagwikirana senseme ya kiroka na gutwariganeria orobotiro kubatia twakonda miri akti yeyu twagachorete miaka ya 5 toka. Mimi ndio msemaji rasmi wa Gusii na nitashikilia jamii yangu yote pamoja. Mahali alishauriwa sijui, lakini ni kiongozi wa Kisii County alijajua hiyo mambo ingine unasema hiyo ni unaongea na bibi yako huko jingwane jobono jabarai nekroba kwa netaburit Gregoro azamatanga yoko mwenya yokabeire ubunge ya West Muglango Benson Kegoro nero jairira bamenyi korwa se county Nyamira nene korwa se bunge tutumasaba kuboli buna mangana yutalia maya azibano baboli buna kwa mnyoki buga bujusi abantu twarigete se ntwaro chine no mano okwarara lakini ndiwasa kworo kibono iga yasego twabai buna bagitutu ba Nyamira County asingenje yemone ringa ki gabana ogachorwa obo umurai bo tari bantu babo bare gochorwa noni njira bunkuru wa irori asimambe umurai gabuna nje ndaya abantu baminda lakini kuira abantu birakoze bagenderete gabana bono ogacheti abantu igenteke mukura amasimbarati okwagachira umuntu umutaka inyumba y'uguru y'ubunyansi umubikarigena ahingo gwakorera sito abugitutu inari gukwanira asensemo ya mheshimiwa itumo governor Amos Nyaribo okwanira omheshimiwa we county ende ya Kisii na talimonogeri bo Gusii etogota negente kimbo bakwanite igwete bobe sana esengenjo yokorama omugavana Nyaribara meto omugavana Simbarati Paul Simbarati netaya twarorega bakore binte bingi ase Gusii tari gochagwa gose Kisii county gose Nyamira basabano nangendereire Paul Simbarati no monogeri bwa Gusii na chorto ko monogeri bwa Gusii kurangana barabo nigo bateruna mugavana Simbarati nero tinete bokongu anekero baligetie uyu batagete abamonogeri bo Gusii process yeka twari konye chaka yoko ligie governor 2019 no twarenge Nairobi gali kiombe buna Nyamira ni sisi mayouth abantu ko Nyamira ni twachete Nairobi Dagoret tokarigi Simbarati tokamoreta 2019 toka akaba coronated akabekerwe guti buno mukwaneri omonogori bwa Gusii na eventually tokamoreta Kisii abagaka bagakore kwenda bagaka bakamwanjira ko babuno monogeri wikira bono igo muntu tumanye do monogeri bwa Gusii ningo komenta abamenya abo nigo bono banyarire bakobori esiko kobororo gati yabaraya abo Nyaribo Simbarati pi Simbarati no mugara yo Gusii na ndare ko be president ko muhabantu ko mwana ntu president Gusii to president emia kwemia Simbarati kware wanje okanye kama bamo buna banta bamo mokonya Gusii mokorera Gusii gas obugati amagara Simbarati okonyira abantu bange gavana Nyaribo ntwanya korra gukorosi no nyene gese kemo simbo aga chirege Nyamira na Kisii county seta ya gochora gosenga igo bono ntuke ntotora go sabena maskani ocha somo gavana Paul Simbarati ora chinyomba chiake barasa bangi na bago chirege chiro gamuati echiro dige bwata matobe kerase abangina nigo bago kure chogo obo chabu nigo boichire magaga ikakende tikiyogo kore kiora nyare gukwana ngelinga gavana gosenga mokaya motebi tosigire sana nga egente kina kiomine tikokwana igo itobuna Gusii koru Nyamira twakonda miri akti yeyu twagachorete miaka ya 5 tokanyetere tugwake isiko gakora kwasiro gakorega abasubati amona basae abarabumba bwate ayabaho kwana nene ekarabate bina Simba natakire kwegwa esiko yaye no mugabana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo okwene kibinango korale emirubelio awawona gokinia magendero ase county iyo gavana ntwagochorete ni gavana yaitu gwanya gocha ground to appreciate otano ni shukrani yogotanga asanti toira ni ngambi ya mono inchukeroka toroserie echiro mnabone togotweru nona stugochecho taiya echo na mente tugwaka na 50 bob lituko wewe ni gavana wetu tunakuheshimu ulituahidi kazi ukatuambia chini ya miezi 3 ukiwa kwa serikali utatusaidia kupata kazi. Tumekaa nje tangu hiyo wakati, last time tulikaa nje, tumekaa nje bado hatujapata kazi. Ukiangalia hapa nyuma yangu tuko na choo haujafungua. Wanawake wetu hapa hivi wanaharibu mazingira. Ukiangalia sasa kila mahali ni matope. Alafu isitoshe
Kazi yako tukikuangalia pale kwa press tunakuwa ni matusi tu. Unaingilia gavana wa Simba Arati ambaye anafanya kazi yake nzuri. Hata anaruka kwao Kisii County anakuja kupatia wanawake wetu miafuli ambao ni Wanyamira. Ni jamaa anafanya kazi nzuri. Amesaidia vijana mpaka sisi tunatoka pande hii tunafanya kazi pande ile kufagia ili atulipe. Ngolipoti rigitasini Ndizi TV koru a semo ya keroka iritariane Brighton Makori. Mbia mano muliki wetu Brighton Makori asoroboti urwa senchere obo ikirantu tigarite me county ya Kisii nigo bamenye kurwa se kinyoro Kenya miobo ime bunge ya bumachoge chache banyale ko baba weso kiana koerera ali bagendete ko bagwetera makungu kubwatikana nembura enene yeri ninyo eyegendete ko bagotwa kurengana bamenye abo nigo amache abereka goterema ase chinse mecho gento kyabirige goterenia emerobe yemenge anako bachinga kingongu aso konyora nonya nindagira nabona nigo baruro kuboria kwabo go cyase serikali akwenekia bunango banganya bare na kubairase barabe bagokonyeka umuliki oitwa Polenaris akama na nyara ko bagikira na sense mena gutwariganiria korobotiro kubatia na bana bane gaki serikali kumuranje motokonya gaki tokonya abana bana konye bali miri bansi pi family engima ebyo nebirero byabamenyi bekenyero kya Nyamiobo tuekike gotoka location ya Mugambia constituency ya Bomachoge chache abwe bakolera embure nyinga sensemeyo egento kyagosereirie amagimabo korunze nasinywa sengo anda nabana nabo twagesire gopaka buna boniga waikimo ikirega gaiga gocha koro ona buna mwa guvira vira kilikia mate kiale gesi kibuti ya musini ne ya kabere kirega kira kibuti 80 nara macha ichire nara yaiga ono chengu metinga nga inkoru na sengochi asama litango rusamo eriova ebungwaye nalengo kwana iga nkumitia bana bale cyo koiruro nyana na bukanye yene ke ko bwana Samuel ninjo mukane rilda mutuwetu bwekenyorekeiga lakini mukama bena ikora umugamira bachagaiga nero witness ogendo tebaya nkolenta report yo mwalimu na moikirega iga ase igonga ekinyoki makenga nkulira tule amatiga jirense ekinyorege itekinga nebanige yotari entunde entangani ya machayo gochase ensemeyo na ngoroge tietariria ye mwaga chama ke gorakini eraundi ya cheta mange mono bono nje nkumetinga nga ingo nganya gochi pia macha chira mange ayogo kumipa kanje ngondogete inyara kobe konkonya buna macha ya njandire gaiga egera kuseningira ne nyomba eko rumna cha geteiga ona ndo chingo sha kendete comment igajite mu mwana yo ne linde iga kabanga gali ko ba makera gitachi timangi mna bono le ora ria to kosire mono twe twaka gita ne mbrene endrete na kalbanya atubukira bona akutuba ko serio ka endrete kutira amacha na jitimia kitatu ya tiru chimagana ndanga mna lakini ayabire too much bono ka kitu kunya kuliranga bono linde nduri sinki kuchinza muchuyo mamichire siri amacha yoni gatenenirie meroberi ya botamba sensemeyo awase boy gokoro siendagira na konyora oburaro yabeire gasia nkongu ngoro kumerani oyuongwa ega no bwone na chande kire amacha ari muane aichire ngosabe serikali yankonye abane bangaire nchara yabaitire amacha agaste kobusi koruse ko chigoro gaki akogenderaiga tari gotoita Akia serikali tokonye korubot kontora iri tuachande kire ntora utanondiko kormambi ntora likende tokonye gaki leta ngor kumakumbo yo manayonde kenyero kyano to beka ina ando kazo nyara kinkwane kimambi ngwa amaja abeyire gabo abano yo bo mano mindo onaja mambi na kumi nanyol birade romba bwati sabana bakora rambiyo mata kurubutuka bana bachandegete gonsinja sabakura muchumu gimora macho bono kubulia kwabo gochiasa serikali no kubarusia sensemeyo na kubaligeria sagi ya yokomenya mpaka amacha yekero araere nanje ngubwate syo yo minto na bana bakake serikali onye mubato bakonyi mutago tunganya mna tuyute kure binyoro binde ngoja bale banganyi uba iru no nasara agaya bakanyere ngake ese ko babyana ndwa maikuiraniu no konya ntotagete abana bakonyi kyagara bono yakogenda roroche nondo menyo wetu batu bairo bokong kali keranja vera turusia sa macha iga tu bekasagi ya torenga in ense ko rigo jemple rende arabu turara vero torenga kinya sago tu ba kwanya koroga kone mutore bo machoga ga serikali etokonya abana ba mindo ko ba chikasi njogo chachi anko yana akorera onongo sabe serikali etokonya no nje birro bya nango sabe serikali nyara ko bagaye gonkonye sababu timanye tinga macha ya arapa sa kongira ndo jenga enyomba ya pendu je saidia ya kuripoteri ya Ndizi TV kuruase kenyoro kya Nyamiobo location ya Mugambia constituency ya Bomachoge chache ncheri atana Polenaris akama
Miamono Apolinari Sakamase orobo tioruoro ikirano togo tigana nari abirega okorekana yase orogonkoru Gusii nigo abarai aukuru serikali bakora no mukonyi bo murai wese Rigathi Gachagua litkoria lero baba wikirana se county ya Garissa na boigota na River asenjire ya moyo koena na obokonyi wendagira gutia se chiamate chirichia berechi wakwa no muchando wembura ukwana monechi nyomba chobrali Gachagua bigata biringa serikali yenyareko beko beke meroberi akubwaterana amone wizara yo Bolende likwene kiabuna chindagira na obokonyo bonde bwansi obokonyara ko bokoena no banyara ko boikera ase chinsemechio nigo boigaba koene kiabuna oboroise wechpara bwabere boko chaki waso inchire ya moyo koene kiabuna obokorerio bwororo bwoko ikeria egosibwo ko irendagira ase chiamatecho bwabere boko ikirana asaboririe serikali chech county go chamo na kubwatrana sisi kama serikali kuu Amri Jeshi Mkuu, Commander in Chief of the Defense Forces, Rais William Ruto ameagiza Kenya Defense Forces kutoa mandege na mahelikopta ya kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya amepata chakula pahali barabara imekatika. Na waziri wetu wa ulinzi Mheshimiwa Aden Ndwale ambaye ni mtoto wenu alishita hapa jana akiweka mikakati na mipango kabambe ya kuhakikisha ya kwamba kila pahali ambaye barabara imekatika chakula itafika. Ningetaka kuhakikishia watu ya Garissa, watu ya Wajir, watu ya Mandera, watu ya Marsabit, watu ya Isiolo, musikuwe na wasiwasi. Serikali imeweka mipango ya kutosha kuhakikisha ya kwamba barabara zote zimelegezwa na kila Mkenya alio hatarini kwa sababu ya hii maji amepata chakula na madawa ya kutosha. Kwa hivyo hiyo kazi itaendelea na sisi zote tuko hapa. Ningetaka kuchukua nafasi hii kuwauliza kwa heshima makaunti zingine huko pwani na kwingineko waige mfano wa county government ya Garissa ya kutenga pesa na kusaidia wananchi, kwa sababu sisi tunasema vile serikali kuu inafanya, tunasimamisha miradi ya maendeleo. Kwanza tulishe wananchi, turekebishe barabara, tununue madawa. Hata serikali za county tunaomba nyinyi kwa heshima, munaweza simamisha mambo zingine zote, zile pesa ziko muweke kwa mambo ya kusaidia wananchi wakati Tinga kiecho nigo waziri bw'obosombi Kipchumba Murkomen abagakorwa okoboria okyase byombe au akwene kia munangu bwatukabare chindagira nabo igwe bintu birabiganeirie ase chinga kibwenerete nalie kireme chando buneyega yaberege gocha obokonyi wabo kubwatukwa ase nchira ya bwango boigo ni gatabirenge wizara ya nigo yabekire merobere kwene kia buna nyare ko beko bwatuka chibese chira chikonyora ko bachigo cha korose chipare chenyare ko bachigo saleka ingaki eyembure irinino. Tunajua kwamba tumeambiwa itaendelea kunyesha na maji kizidi kuwa nyingi. Tunajua ile tumefanya saisi is a temporary measure. Hatujamaliza kufanya kazi. Sitaki kesho mvua ikitokea watu waseme tulifanya kazi yenye haikufikia nyinyi kuweza kuvuka kuja hapa. Kwa hivyo tunaambia, we want to request you, Your Excellency, to tell our business people, wale wa mafuta, wa chakula, essential food, waweze kuleta kwa wingi kwa wakati huu kabla haijanyesha, iwekwe kwa Garissa town, ili ikinyesha tena tusikuwe na ile shida tumekuwa nayo. Pia tunafanya kazi na Kenya Defense Forces na ile unit ya polisi ambayo inaitwa Coast Guard kuhakikisha kwamba kuna boat itawekwa kwa sehemu hii, ikikwama zaidi watu waweze kuvuka kwa sehemu ya Garissa na ule upande ule wa Tana River. Pia tunataka kusema ya kwamba tumerestore barabara hii ya Garissa, tumerestore. Kuna uwezekano kufika, kuna shida kidogo kufikia Wajir, na shida kubwa ni hapo Habaswein. Habaswein saizi haipitiki, na tumesema kwa leo na kesho tunajaribu kumwakia mawe nyingi sana ili malori ziweze zikavuka. Pia tunataka kuomba wanabiashara wenye watatusaidia kupitisha chakula kwa wakati huu. Tukitengeneza kesho, wale wanafanya biashara watusaidie kubeba chakula, kwa sababu tunataka kuunganisha hapo na kuunganisha mpaka ifike Mandera kupikia Kotulo. Kwa wakati huu tuweke chakula nyingi, kwa sababu kwa habari tuko nayo haitakuwa kwa muda mrefu, pengine wiki 3 mwisho ya mwezi huu maji itakuwa imesimama.
Alafu sasa Mheshimiwa Naibu wa Rais, tuko na mpango kubwa sasa ya kurestore infrastructure kwa hii northern. Boigo omwaziri OESC Asals na boigo regional development Penina Maloza ni ganyara koba kokera egetambokero ikyo serikali koena na oboko nyasanyara koba boigo akobuli byombe ao nyara ko chama na kwene kinga byanyara ko bigo konya ba Kenya bagenda tukoba gwetera amakongu nigate abuna abara ikorwa serikali nigo bagenderete kwerwa kigimaso kanye kyabuna abananchi babere bago konyeka chinga kichama kongu munayega na tabuna embura yabere koreta amakongu yechingenjo ao gatiabo amarwaire asarukboria uchase chiwizara chinde gatiabe wizara yobochenu kwene kyabuna nkobwatira nabare ase okorwa obokonyi bwendagera amariogo egatie bintu binde binge. Ningependa kusema Mheshimiwa Rais, kule umetufundisha whole of government delivery ya kwamba sisi wote maidara zote za serikali shirikiane na mambo ya janga ili la mvua na mafuriko haikuwa shika watu wa Garissa tu wakose chakula, lakini barabara zimeharibiwa, pia magonjwa inawaangalia na inawakodolea macho. Kwa hivyo sisi wote tunahusika. Wizara ya Afya iko ndani, ilete madawa na isaidiane na county kuhakikisha wakiagiza madawa iko kwa wingi. Wizara ya barabara, mmeona vile Murkomen yuko hapa kujionea na kuregesha. Wizara vile yetu iko hapa kuhakikisha vile. Togotikana nayo nigo omorugi bwo Prime Cabinet Secretary Tesi Mudavadi litkoria rero abakagusanga nabantu babwate oborema asentiremo yogo chengera litkoria abo murobere okorekana gosomo yogo korekana asensemo ya Dagoret menye county ya Nairobi. Nigo Tesi Mudavadi boiganyara ko bakwire bagerio ko kwena nobokonyi agati abo bwechindagera nebirogo gochiase abantu bali batariko bakwenyara gotara ase boiganyara ko bakoboria serikali nyara ko beko muroberio omoikera no heri we are also going to be distributing aids for people who are living with disability. Some of the aids that we shall be distributing are wheelchairs, walking aids, the crutches, the white cane for people who have visual impairment, and many others. So every time there's an issue of a person with disability, the police always blame the persons because they're not able to go fast to report. And I think it's important, before the police can take any action against a person with disability, they must go to their homes and actually record the statements instead of asking the person. Abantu batano nigo baenegetwe gosiria obogima obotubogokera rera sumu baskano bwepara uyokorekane tobotubogokera rera se ensemo ya Kikope ime ya Gilgil ase parenene ya Nakuru Nairobi. Kolengana kirori no watete egari eyo yemezigo niganyarete ko bage gosiria oboroso ko bwatekana no ko tiga gosoko buneka kwe break yae yerete gotuma abantu babira bali kwa bagotarambare bare amone pareyo nabo igo batatu banyate ko bakubwaterani wa ase banda ase pale yo. Niweza kuona lori imeteremuka pale kwa ile mteremuko. Na wakati iliteremuka iligonga karabati iko pale. Dereva na makanga wakarushwa nje pande ya mbele. Wakati walirushwa pande ya mbele ilikuja kama imewapita juu. Wakati iliwapita juu ndio ilikuja ikaingia kwa hii yard na pool table, ikapata watu wa pool table wakicheza pool. Na ndio iliweza kuwakanyanga wote, ikaua watu watatu hapo. So the vehicle ilikuwa ime lose control ndio ikiwa imeterumuka kwa barabara ya ile mterumuko ya kutoka na Naivasha kuelekea Nakuru. Wale watu ambao waliumia tuliwapeleka kubatekana nembura enyinge ya elininyo yendeta kwa bage gotwe mense ya Kenya ni gobono ire gosalia ebintu aona koleta sara imeyense ya Kenya ime county ya Taita Taveta nigo abantu bane basire tubugima bogoso basire ubugima bwabo kubatekana na embure nyinge yendeta kwa bage gotu anene amachanya ta kwa bakorwa asoro cherwa voe
Embre ibo ni gendrete gotiga banke babwe gendrete gotwara goswetire mechando ase abanke babatigaire batabwati obumenyo abose abamenyi wetani chiri bwisano bagendrete kurere serikali kwenekia abunango soire gati na kubakonya kurasa umuchando yo. Ilikuwa ashatuzunguka yanafika kwa kiuno. So tungeweza tujaribu kutoka lakini hatuweza. Kitu tunashukuru Mungu haiingia ndani ya nyumba kama vile mnaona ni kwa compound tu, lakini kitu kimetusaidia ni ukuta na mengine yalikuwa yanatoka paka chini. This time round unaona vile maji yalikuja, it's like mtu wote ulipitia huko. Unaona sasa kama gari mali unaona mali imesukuma kwa kule. But now I think the only solution ni watu waanze kuangalia kurehabilitate mtu right from kule juu, na pia SGR wajukumike wao hii ni drainage system yao, because the drainage system waliachia katikati. So yale maji yakishuka mali yanafikia kule mbele ndo haya yanakuja yanakungana na mtu anakuja. Togoska mutwenigo ekeombe keria gyokurwania obukurumi esisi mense ya Kenya kianyarire kobagi koirania enibo etanetie chimilioni 10 kurwa asomugorio yomo ime county ya Kisumu kolengana nekiombe kini giatebire endemire iyo yanyarite kobeko ni wa ase chinchira chobongainereria akorengana muteneneri korwa se kiombe kyo Abraham Kemboi ni gabeire kagoteba abunamba chikwenekia ngokora bare obotkiboisaine na amaigo kubwatirana nabo bisa bechindemero ase county yo na kwenekia abuna engane yo yaberege wikomero can be declared as papers. And interestingly, whenever they testify in court, they always say, according to their records, land belongs to the grabber. But what is it on ground? According to the ground report, what is it saying? So they should be coming to the ground before approving any such parcels of land. We will punish those officials. They will compensate the grabbers. The building is sitting on an area where environmentally the pipes are supposed to pass through. So we ask yourself one question. Do we need to leave the building here and we stop serving over 500,000 people who need this water? Or we need to leave the building here and the percentage of people who need water will suffer? Tuguska mutwenigo ebyombe byokoenana amakabeso imense ya Kenya chiminye bigendrete ko bikoenana anene obonchoriria bwabo obore mamincha anene nelichiko lia Kenya ni ganyara ko bakorekana litiko lia lero anene magiga ya ekomiti yesenate ili kurigireria igore chibesa anyara ko bagi gutware gikaro kya bene anigo omugavana bwebenki enene ya Central Bank of Kenya Dr. Kamau Thuge abagawikirana bosi bwe komiti eyo eri koiraneria amabori bunana seki ebyombe byo bigendrete no boncheria chingaki ebyombe 32 na bibere byoka na byo bereri baga ryo gukora obonchurira bwabo. The intention of my statement, Bwana Governor, was to bring to the attention of the Central Bank that actually there exist lenders who are within these regulatory frameworks that are actually constantly disregarding the existing laws. Predatory lending, where it's like Shylock way, where young people are losing their assets like border borders. We realized that the DCP were not really consumer friendly. Then we now brought them under the ambit of the central bank. And as I said earlier, we have licensed 32 and quite a number of them are remaining. So do you want to tell this committee that I can today wake up and open a Mutinda microfinance, and since I've not come to you for regulation, I still continue? Out of the 400 applications that are with you, some you've said they have not even applied. But because the law gives you the regulatory authority, I would like to direct that you start with Momentum Credit Company, Mugo, and Tugende in terms of Watu, those four, and you do regulatory audit to extent of compliance as a regulatory authority. Mwanchu morigereria oroboti uru na rogo toira se omoti mukanga kitagoswa asensemu ya kabari studio tumirane amonere Victor Sultan. Negara chotmanya mange imeyemanye chigosari tobasa uskare.
obwenso bw'omugusi nigo bono yakire kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi. Murigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kuwabekire simu yao ime Amogoro mwana indo mwachunguri liango kwaligania ase emanye chigosori chinsa isato anemaiga yoko ya nyora asobo mekurwa sensemen tangani ye studio nche niongoro kwa Victor Sultano bangi sensemo ya kabere ye studio kukwaligania ase emanye chigosori emanye chigosori to chake korwa se bunge ya Kitutu cha Chenot abwa se mubunge wenseme yo umanyekana Jafet Nyakundi ayene kiribuna na chikogendera nemeroberio yokwene kingango sirale chigosori ase bunge yo nigo ayakwane taya chingaki alego chakebene tournament ya Kitutu cha Chenot National Government ase was NGCDF asboiga lire ira nga asamatukali osyo na chikoene kinga tournament yo kataliero ego chiko wakwa kolende na nyore obokonyi kurwase chinsemo koene kinga ngocha kiale tournament ya yabene Waruchu mheshimiwa mnaje baba tunaye. Thank you so much. Karibu sana my brother. Wochimotua tindi goja waka CDF yoga. Ngoja waka mpaka my personal cup. Tugoja goja kera 500 tugende mpaka million. Mungi wetu. Inje ekerengere kiane noko make sure nga abasai I've nurtured their talents and I have supported them. Esinda nyare koba support. Na inu nkoba saba. Mobaba tuereru, mutuare patience. As long as I'm here, nende muno muchumbo inu. I assure you, I will support you and I assure you, ega asigo ikamba kolere. Mimi naona umeweka hapa pesa mingi, umenunulia teams uniforms na hii ndio uongozi ambaye sisi tunataka. Mheshimiwa Jafeth ningependa kukusupport tu. Ndio usupport tournament yako na nusu milioni. Ndiposa vijana wa hapa pia wafaidike. Timu ya Nyagesenda FC negati yechi timu chiranyali bagali kosoria ase tournament yo ya Jafet Nyakundi ase bunge ya Kitutu cha Chenot abu ase ikendi ya timu yo ya kolete egosori amone timu jabaralia imeyoro ngoro gusiguse ime county ya Kisii emanyekane tabuna Kisii Scribes FC gosori yo nigo ya erete maiga use
techigoli sano sebere se timu iyo ya yebwete timu ya baralia gukwana magega yagosori yo abwatani korwa se timu iyo ni goba enekiri amalio ni abo bosio bwa tournament iyo na kubaira ningambo ya mono timu ya baralia sogo sangana borabo se baba bole tikobe komokia elio bachikogendelia chigosori imeyarogongorwa Gusii sensemo ya baralia koragwa na captain 001 korwa Ndizi TV ni go baterubna bachikogendelia chigosori icho se chintemo elio gosira chitimu anene bune yo ego chikosoria ase tournament enene kigima ase osese sub county ose ase bunge yo ya Kitutu Chache North. Amalida nenguru kumazdan ekeri ndinomo gosori kule se timu ya Nyagasenda atwale challenge ne timu ya media kulasi sinza machi abosongo twanya toko baita chigoli sano ase 3 ona dentro ko challenge batwale ba keso esia so bokong se jingu antoko gando tonya nentu tonya ba akire so esi tonya nande toro semba toite ko sento ba ike mu ya to akiro bia to abo bo ndo ba ganda mo keso esi bia to ja challenge to gande binande to baita next abade sikabu tikaba bato support tengo kulame kabel kimoli inche kocha ya Nyagasenda FC kutoka se award ya CNC ase bunge la Kitutu Chache North mpiro wa Krumia abana batwa kugiro igobona asitoko nacha se abana babake banya bagwa ko mupiro umia en support tokoragania saba society MMP MCA support to kandi sigore simuri kimotokonye egere tunacha abana wasikebusi ntobatu mupiro litulia chimaine ase ekombe ka chafet nyakundu tuabaliga ni mwensi advice chaino tonya toko sikabusi Njeguro kwande mo Steven indombo sori ase team ya Kisii Media FC lero igatotole safari engia gocha igase team ya Nyagasenda chisemo cha Nyagasenda ne bunge ya Kitutu Chache North ne timu ya twarorire na ritkolia lero ntwabali baga batoita chigori sana ase 3 sengencho kire timu chigosori chosori chintangani mbe ya twaro moyo tuto mwatike kombe igo twabali baga bavwe babe mudiengia bachotake kombe kere kya Jafet Nyakundi gie bunge ya Kitutu Chache North bachaki kwa to moyo muya na rali baga twanyara ko batukoba kurendere timu engia sana nero yatoire challenge engia da igetugere twara kurwa se timu ye aba murava ya kurende mbara so ligi twara ko batukoba yani kare chubu ya gogo so ase digende bago soli mono sana kono tubuna baralia se SMA ya December moyego ito ko second grade kenene no kunyara ko bakwanda se binyoro ime tasoli na bago soli kuna abayiga ase binyoro twamanyana twanarana isengenjo ikaseto gokora negasie ko tugojo kada sara korende ase weekend twaji bali abene lyoko gosoli na kumanya abantu ase ebinyoro ao na gusukana bo mosigo njebuna ko sema ya Kisii Media FC na go kirise gosoli ya lero boko abarali kuru asorongo rwa Gusii asoko gandiria chigosoli anene na roche Brighton Makoli ase bwango iganere brand ambassador na moro cha se posta giteiga ko ene kiegosoli yo ya gosoletigwe na timu yo ya Nyagasenda FC kutikana na hiyo tosoe ase ligi ya Nyanza Regional League abu ase timu ya Mosora FC egendete yechimbero choko yana kingango koliero ya ase ligi yo ase egosori ye ikendeye nigo basoete ase roundi ya gatatu ase gosori ya negative ase getikia Monire Grounds ase bagosoretie amone timu ya Sotikti na kubaikura chigolibere ase ligi na lisagero ase chimbero choko endera kwa ene kingango ebeka bale aseli bagaligia aseli giyo ya Nyanza Regional League timu ya Mosora FC ngati yechi timu chinge kurwa sorongo rwa Gusii chikosoria aseli giyo ya kane ase ose ya gatano ase ligi cha FKF timu yo ni chikoendera ni chikosoli chabo kendi egocha aseli giyo ya Nyanza Regional League. Gotigana na yoto soe ase ligi ya KPL gose Kenya Premier League abu ase timu ya Shabana ya gendretie ebimina obiabo kendeye ase wikirabono ya soire ase libaga ya 15 maiga yo kwenyorere point ya mochinga kibaba liganetie timu ya KCB na gokora egosori yo egoliemo ase eyemo mogosoria Brian Michira na bakonyete Shabana ko eneki egolie ntangani maiga ya KCB etarabe kamangana ko makali ase chitageka chia baadaye.
Chigosori chiase kafa chikobwatania gose chiase kafa under 18 nigo chigosoa ase entunda ye semi-final litukoliankyo semi-final chiragosoligwe ase chinsemo chia Kisumu egati chitimu chia soire ase semi-finals echo ngamone timu ya Kenya, Tanzania, Rwanda amo nense ya Uganda. Rwanda ne chigo tiemana amo na Uganda chinsa isano chamambia ase timu ya Kenya era chikosolia ne timu ya Tanzania chinsa isano naibere ose isano naibere chamagoroba wa timu yo ya Kenya ni gobaire okwyaligani kwabo bosio bwegosolio sebaire okwegana kwabo nga bachikoye bua timu ya Tanzania na gosoa sechi finali chese kafa under 18. You can say the team is equally good as us, so we're expecting a competition, a good one, and on our side we are very confident that we are going to win that game. And of course there's a lot of pressure from the fans, and especially us, we are home, so it's a must that we have to do our best and win that game. So we are equally prepared for the task. Hiyo pia inatuonesha si kitu, inatufunza kuwa hapo nyuma tunafaa pia tukuengangari juu one of the objective ilikuwa ni tuweke clean sheet hadi mwisho wa hii tournament, lakini tumeconcede moja. So tutaendelea kuwa ngumu hapo nyuma, hatutaki mabao. Tumewaandaa vizuri kwa sababu ukiangalia tangu mwanzo tuliwaambia sisi tunataka kufika finali na tuchukue kombe. So kila mtu akili yake yote anataka kuchukua kombe, hataki kujua ni majirani, hataki kujua nani. Mtu yote atakuja mbele tukasema tutacheza naye. Mwanchumulia inara negati yalia na kwaliganitiko rwa sensemo ya emanye chigosoli kwena kwanenga kwemanyirie nabayigono kwena kwanenga etimu ya Kenya yabakosoli nsi myaka 15 ne chigoto enekelia obubwi tukoliankyo chinga kibakosolia na Tanzania egere intubunensi ya Kenya twegokelia kosoa ase chi finali chia sekafa korwa emesa yemanye chigosoli tiangitere chia semesa asobwango John Kebati agoteba watching Clau Nyakens agoteba watching live Dolphin Mora ne Renal Gireti congratulations. Peter Wisa Brent anasema congratulations. Joel Okinyi watching live from Nairobi, keep it up. Mr. Amisi kwa nyola makwani ya yo Mbori Calvin anasema watching live kutoka Mlolongo. Kurukunga James Oguku anasema anatazama nini anko yane James Oguku etia makwani gochiase mongina mora mutainga Sultan wale giga. Peter Wisa Brent anasema watching from Nyabitunwa Steve Orambui. Bemono sana nara yunakwali korwa sensemo ya emanye chigosoli kwena kwanenga nogende ko yaligerelia sensemo ya Facebook otonyaruna Ndizi TV News Digital boko ya soma boigo sensemo ya website www.ndizitv.net. Nchenkoro kwa Victor Sultano bangi mnapotambe ipo siku tuzidishe nia Monguru Taikora. Biamono Victor Obangi kurwase emanye chigosoli ya mange nyareko bagatomanya ngenderete ase ebiti bito bye chigosoli. Mwanchi muri ribona gwikiraga no tugukorera emanye Jumatatu ritukorera rero echinsa isato chinga kitoko irari bageri ko bakarangambe mona soko ndege manyara ko mugosanga mona into mayaya na baigo emerobelio asto gwakarambe mono abaliki baita soko ndege manyara ko muko yari yana ko yasangiria asiribo elimo inyora se mitandao ya sensemo ya YouTube na bawotonyara wetera Ndizi TV News ase website yetu www.ndizitv.net oigo wetera sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital tonyara ko to ko bwatara na monere wetera somo no abo manyariga ko kwa Joshua uteliterane ko kwa Josephat Hamisi
abari kibaito bari twabotena na bonse soko ene kya mangana we kera senchera yo wekirano ni goto kubakira ngambia mono Petronila mokerenero ene kya chibicha neryo gicha wekire retariane Evelyn Osero to kupaneria oborigere borobya semiro berios ya Ndizi TV nabo igo obutuko borobya. Mwanchumuriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao